Sembut mencurang pak selah kami ketenat kampok yang ubak preston tensong la pentikna pak ketenat pulit kan persang kat kebala ban pengkut no iki kam dawa pisa jupo cengken hon bapera pok kecela jakane jing tho menteri kalami hadian asngi jing syakem presiden kanyau trap national youth front east Khasi Hills district ubak blessed car halor ka jing no ba udan kti banu pisa na kitrok pakit palat pot pakin yok yai na kejingking dam side umya ba penpau ba umdan mano menoru kibala halor ka ain ba prestun laong balada kite kisnrang ni kinte ni kiseng bahalang ne mano menoru la kerpat bakim de banle yakikam ba palat pot la ka de kam dawa pisa jubon ne kono kono ka kam pi ain de ban burom ne ka ain ne kinugino kabanga request na kaliang jong to comment tolong ba ngim de ban cross ia ke boundary line yano dari pi ong extortion la ne kinuk illegalities ngau bah ban adegar burom ya kaan burom lem ya ki pait ba jo ke jela me ka jeng pi to ke jing petun kami ke sembalang ngangampong ko nu da ba yemen tai kata kasyong hagi seng balang bre ada gidon kan untuk ke snow kina high clarification dan mangi ya mengikem ya kriminal la pilong na kanu ka seng la kanu kaniam na kanu ka kontoi la kanu ko snong kata ngim ong dan lay ha mengikem kamot mengikem ya ki kam ki criminal activities ki criminal tenak la daw mo ki ngim ong kuno ya ki seng ne ki bombeIsuko mo ngiru kita jingir kalsna an kita kalen ko boleh mentawi on the job but ngin penting na ba kanum don su company kajaj jing ya krong di an ki jing di an haki bentak